Marko ta enyilia. Yesu nyame akpene. Ameha gã aɖe gaƒoƒu ɖe Yesu ŋu le teƒe aɖe gbe ɖeka, eye nuɖuɖu menɔ wo si woaɖu o. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo, eye wògblɔ na wo be, ame siawo ƒe nu wɔ nublanui nam ŋutɔ, elabena ŋkeke etɔ̃e nye esi wole afi sia. Naneke mele wo si woaɖu o. Ne meɖo wo ɖe aƒe me dɔmeɣi la, ŋuzi atsɔ wo le mɔa dzi, elabena wo dometɔ aɖewo tso didiƒe ke. Nusrɔ̃lawo biae be, afi ka míakpɔ nuɖuɖu le na ameha gã sia le gbedzi afi sia? Ke Yesu hã bia wo be, abolo nenie le mia si? Woɖo eŋu be, abolo 7. Azɔ Yesu gblɔ na ameawo be, woanɔ anyi ɖe gbea dzi. Etsɔ abolo 7 de akpe na Mawu ɖe wo ta, ŋe wo me kakekake hetsɔ wo na nusrɔ̃lawo, eye wotsɔ wo ɖo ameawo ƒe akɔme. Lã meme ʋɛ aɖewo hã nɔ wo si, eye Yesu da akpe ɖe woawo hã ta, eye wòna be nusrɔ̃lawo mawo na ameawo. Ameawo ɖu nu, ɖi ƒodo nyuie. Emegbe la, nusrɔ̃lawo ƒo abolo kakɛ siwo susɔ la nu ƒu. Woyɔ kusi 7. Ame siwo ɖu nua la ƒe xexlẽme anɔ 4,000. Yesu do mɔ wo le nua ɖuɖu vɔ megbe. Le nu sia megbe la, Yesu ge ɖe ʋu la me enumake kple eƒe nusrɔ̃lawo. Wova ɖi go ɖe Dalmanuta nuto me. Farisitɔwo bia dzesi. Farisitɔ siwo nɔ afi ma la se be Yesu va ɖo teƒea, ale woyi be yewoahe nya kplii. Wova gblɔ nɛ be, wɔ dzesi aɖe tso dziƒo fifia míakpɔ, ekema míaxɔ dziwò se. Yesu ɖe hũu le eƒe gbɔgbɔ la me hegblɔ na wo be, nyemawɔ naneke o. Vavã, mele egblɔ na mi bena, womele dzesi ɖeka na ge dzidzime sia o. Yesu dzo le wo gbɔ, hetrɔ ge ɖe ʋu la me, eye wòtso ƒu la heyi ɖe go kemɛ dzi. Farisitɔwo kple Herod ƒe amɔʋãnu la. Hafi woadzo la, nusrɔ̃lawo ŋlɔ be wometsɔ nuɖuɖu ɖe asi o, evɔ abolo ɖeka koe susɔ ɖe wo si. Esi wonɔ ƒua dzi yina la, Yesu xlɔ̃ nu wo be, mikpɔ nyuie le Herod kple Farisitɔwo ƒe amɔʋãnu la ŋu. Nusrɔ̃lawo bia wo nɔewo be, nya sia gɔme ɖe? Mlɔeba la, eva dze na wo abe nuɖuɖu si woŋlɔ be la ŋuti Yesu nɔ nu ƒom le ene. Yesu nya nya si gblɔm wonɔ, ale wògblɔ na wo be, gbeɖe, menye nu si bum miele la gblɔm mele o. Nu ka ta mietia ŋu sia nu gɔme o ɖo? Ɖe miaƒe dziwo ƒu atri nenema gbegbe be miate ŋu ase nu gɔme oa? Miaƒe ŋkuwo la, nuwo be miakpɔ kpli wo, ke nu ka ta miekpɔa nu o? Nu ka ta miate ŋu aʋu miaƒe towo ase nuwo ɖo? Mieɖoa ŋku naneke dzi kura oa? Mieɖoa ŋku dzi be menyi ame 5,000 oa? Nuɖuɖu wliwli kusi nenie miefɔ emegbe? Woɖo ŋu nɛ be 12 sɔŋ. Egabia wo be, esi menyi ame 4,000 kple abolo 7 ɖe, abolo kusi nenie susɔ? Woɖo ŋu nɛ be kusi 7. Azɔ egblɔ na wo be, ɖe miaƒe dziwo ƒu atri nenema gbegbe be miate ŋu ase nu gɔme oa? Yesu yɔ dɔnku agbatɔ aɖe le Betsaida. Azɔ esi wòva ɖo Betsaida la, ame aɖewo kplɔ ŋkunɔ aɖe vɛ nɛ, eye woɖe kuku nɛ be wòayɔ dɔe. Yesu lé ŋkunɔ la ƒe alɔnu, eye wòkplɔe do goe le dua me. Eɖe ta ɖe eƒe ŋkuwo dzi, eye wòda asi ɖe wo dzi. Azɔ ebia ŋkunɔ la be, ete ŋu le nu kpɔma? Ame la tsa ŋku godoo, eye wòɖo ŋu be, mele amewo kpɔm, gake nyemele wo kpɔm nyuie o. Wodze abe atiwoe le zɔzɔm ene. Yesu gaɖo asi ame la ƒe ŋkuwo dzi ake, ke fifia la, eƒe ŋkuawo ʋu
nyuie eye wònɔ nu kpɔm nyuie. Yesu ɖoe ɖe eƒe ƒometɔwo gbɔ eye wòde se nɛ be mègato kɔƒea me hafi nàyi o. Petro ʋu Yesu me. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le Galilea heyi Kaesarea Filipi kɔƒewo me. Esi wozɔ yina la, Yesu bia nusrɔ̃lawo be, ame ka amewo bu be menye? Aleke wole gbɔgblɔm tso ŋunye? Nusrɔ̃lawo ɖo eŋu nɛ be, ame aɖewo bu be Yohanes Mawutsidetanamelae nenye, eye bubuwo gblɔ be Eliya alo Mawu ƒe nyagblɔɖila xoxoawo dometɔ ɖekae nenye gava dzɔ. Ke ebia woawo ŋutɔ be, ame ka miawo ya miebu be menye? Petro ɖo eŋu nɛ be, woe nye Kristo la. Ke Yesu de se na wo be, womegana ame aɖeke nanya esia o. Yesu gblɔ nya tso eƒe ku kple tsitretsitsi ŋu zi gbãtɔ. Azɔ Yesu de asi nufiafiawo me be edze be Amegbetɔvi la nakpe fu geɖewo. Egblɔ na wo be dumegãwo kple nunɔlagãwo agbe nu le ye gbɔ. Sefialawo hã agbe ye eye woawui ye, gake yeagafɔ le ŋkeke 3 megbe. Yesu ƒo nu na wo faa le nya siawo ŋu. Meɣla naneke ɖe wo o, eya ta Petro yɔe ɖe kpɔe heka mo nɛ be, mele be nànɔ nya sia ƒomevi gblɔm o. Yesu trɔ kɔ kpɔ eƒe nusrɔ̃lawo, eye wògblɔ na Petro adatɔe be, wò Satana, te ɖa le gbɔnye, elabena ele nu siawo kpɔm le Amegbetɔvi ƒe susu nu, ke menye le Mawu tɔ nu o. Azɔ eyɔ nusrɔ̃lawo kple amehawo ƒoƒu be woaɖo to ye. Egblɔ na wo be, ne mia dometɔ aɖe di be yeadze yonyeme la, ele be wòaɖe asi le nu siwo katã doa dzidzɔ nɛ la ŋu, wòakɔ eƒe atitsoga akplɔm ɖo. Ne miedi kokoko be miaɖe miaƒe agbe la, miabui boŋ. Ame siwo tsɔ woƒe agbe ɖo anyi le nye nyanyui la ta la, atsi agbe boŋ. Viɖe ka wòanye na ame be xexea me katã nazu etɔ, gake wòabu eƒe agbe to xexemenuwo didi me? Nane gaxɔ asiwu eya ŋutɔ ƒe luʋɔ le xexe sia me. Le ŋkeke siawo me, esi dzimaxɔse kple nu vɔ̃ bɔ alia la, ame si nye kple nye nyawo akpe ŋu na la, Amegbetɔvi la akpe ŋu eya hã, nenye be etrɔ va le Fofoa ƒe ŋutikɔkɔe la me kple eƒe mawudɔla kɔkɔeawo.